Ngatho munene undu wa gucoka Gachagua ni arehe Akenya aria mari kuria USA hamwe kuria tuona andu ta Martha Karua, Samido na Muthoni wa Kirumba mucemanio-ini ucio ukiuma mang micemanio ya mbere iria Gachagua akorwo agitabania kuria Washington USA before turore kiria giatuma Gachagua acemanie na Akenya acio. Kenyans guku bururi-ini mauma na mawoni ngurani riria mona mbica ici cia Muthoni, Samido, Gachagua na nginyagia Martha Karua kuria USA. Uyu aretwo Nexon akiuga so Martha Karua, Samido na Riggy G left Kenya to go and meet in America. It was worthy just holding the meeting at Wamunyoro. Akenya ingi makionekana gwiciriria micemanio ino Gachagua ratabania kuria Washington ni ya Gikuyu tu. Uyu akiuga it's all about Kikuyu affair, na akiuga yani wewe you're traveling abroad to address fewest Kikuyu out there. Bica cia Muthoni, Samido na Gachagua hamwe na Martha Karua nicio ciatuma andu meciririe Gachagua aguthiete kuria USA gucemania na Agikuyu tu, but ni twakorwo tukirikiria makiria mucemanio-ini to ria ratabanitio muthenya wa ira, na to Agikuyu tu, Kenyans othe nginyagia kuma tribes ingi aria maikaraga kuria USA mauma mucemanio-ini ucio na mauma among aria magikorwo makiraise a lot of issue iria irarehe thina guku bururi-ini, na ni kaundu Gachagua agikorwo akiaririria before turore ndumiriri iyo agikorwo akierekereria. Ici ni imwe cia mbica iria twagikorwo tugicemania nacio cia mucemanio ucio wagikorwo kihanika kuria USA uria wagikorwo gitabanio ni Martha Karua na Rigathi wa Gachagua, na Rigathi wa Gachagua akirekereria ndumiriri yake ni agikorwo akiuga maundu maria magutumite acemanie na Akenya aria magiikaraga kuria USA muthenya wa umuthi, na akauga kuringana na miario ino twagikorwo tukiona kana ndumiriri yake akwendaga guthikiriria mawoni ma Akenya aria mari nja wa Kenya about what is actually going on guku bururi-ini, kuona gukoretwo na mirurungano ya mbeu njithi makigeria ku raise issues iria itaronekana guthikiririo ni thirikari. Na Rigathi wa Gachagua agikorwo akiuga mahungura maundu ta megie siasa cia bururi, meikarire ya Akenya na economy. Kenyans aria magiikaraga diaspora ni mateithagiriria economy ya bururi gukura na ihenya, kuona mbeca iria magithukumaga aingi ao maigithagia guku bururi-ini. Koguo ucio ni mubango mwega kuri Gachagua na timu yake kwaria na Akenya aria maikaraga USA, tondu economy ni undu umwe Akenya kana Gen Zs maraririria maundu-ini maya maranegena muno makigie thirikari ya ihinda riri. Gachagua arauga the conversations were rich and insightful concerning social, political and economic dynamics shaping Kenya today. Despite the challenges, hope remains alive and there is a shared yearning among all of us to better the country and to make Kenya more prosperous. Nimwe ya ndumiriri iria Rigathi wa Gachagua agikorwo akirekereria thutha wa mucemanio ungi agikorwo agitabania na Akenya aria maragiikara kuria USA. No mbica ici cikigie Muthoni wa Kirumba na Samido makiuga one time nicio ciagikorwo igi capture andu muno guku social media. Also mbica ingi agikorwo igi capture na atuma andu maria muno ni mbica ino ya Muthoni wa Kirumba, Rigathi wa Gachagua na Samido makiri hamwe. Also magikorwo magikenio ni surprise ya kuona Martha Karua ni arakoretwo nake rugendo-ini ruru rwa Gachagua gukinya kuria USA. Ndikwari ici makiria no ni tugukorwo tukiaririria meingi makigie kiria Gachagua aragika kuria USA. And also Muthoni wa Kirumba kuona nake ni aragikorirwo akigera mwena ucio, na nitwagikorwo tukimwona mucemanio-ini ucio. Akenya makionania kana hihi aragithiaga ni undu wa micemanio ino ya Gachagua. Ni tugukorwo tugitagukwo makiria ni ndeto icio, and all of that tugukorwo tukirehe guku gwa Kikuyu Community News. Make sure you turn on your notification or subscribe kuona gakengere kau akahihinya ni gateithagiriria channel ino gukura, nayo YouTube igakota gukorwo ikunengera video citu